Imbakira basewa n'abanyabo program y'ebyamagara nuko twagaruka tuti ahizo rero kubanza kurgashaisha tunecweka mpaka shahina izaburwa kubanza ezeciro tubantuganira amagara gitu indwara iza kubasa kugatahirira no twakubasa kuzurwanisa na no kuzetantara. This time round twenda ngo tutarwara tugabwa tkorise byo kurya ebishemerire kukoresebwa kandi hariho na nebyo ebitutwara nk'ebyo kurya konke bitinde kubantu irukanjara ngwene twenda ngo Dr. Philip Besigye webyamagara bikwatena n'India ayongere kutekura ebyo ebitinde kuba ntwebembeza then nebitinde kuba ntwetanka kuri ya muheru ninga kubirekera 10 then tukabona tukamanya ngo twarya ebishemire abakutusi yo program n'abakazire health products ibyo kumya byabo biri mu maduka bikona gono mu ihanga kandi burchora teka ngo ndafutambira hati woronde cyo kunywa ecabakazire uja kwa no horaje magara kabona gashemezwa banyita cyo butungi charity umuhereza hatkanya muco wa doctor atutangaze ine ebyo kurya harona nebyo kurya munonga nyenda ngo oyibuze wano bya no bogenderire cye ninga wayirebera mu ndebero gwamo no reba ki kandi kikarugaye abo kuba emyaka miringwa ihimbiyeho ukorya kerere hatiye buryo mukasa mukuru icyakombe kiri niki icyakiyambire kwe kumbe kaniki tijira uyo mahakuriye itobutora inyanya ibinyebwa ibitoki nanakaruni njaka waho kagatsira mu kitaranke haza ejo neshonga nkuru yo kurebaho abo kuba warire ibyo kurya byo tibikayanga kugenda kungato kabijema gukora bya bitari kubasa gukora ntabwo ejo umukurya ushemere kuba no mangu no yumbe ko mubiri ari byo kurya ebikuru ebiri kutekwa kuba biriho wano wenda kombe ko mubiri izo nyombe ka mubiri protein konka ko kuza kureba intebikanisa y'ibyo kurya uyibuza yaba umuntu yanatebikanisa ibyo kurya nabagenderere kugira ngo byo kurya ibi yari haba harimo nyombe ka mubiri bitse tubicenga tutabo ko turiyo mu ngo ashomere nutrition kandi ite byo kurya birya available nivyo birya available hata riyo nonjera ngo ngenderere bikuru ebikoreta mani ebikoreta eki ebikoreta kiri ninjireba mante kinchikundetera mani mbone nkirye umuntu wabutosha niwe kwenda ngo umutu yambere muri muntu wano uri kurya ahe cyari kuba byakamanya ngo yagira mani kandi ari cyari kurya akahura mani gamo nabwo cyo turi kubaza kushomera mu ishomero ryonka no mubiri bwaho bwonka n'ishomero nibyo kurya byoyine n'ishomero kandi nore ikigambo icya amagara kinaka kwati no kugira mani no kurebekaje no kukuraje kurishito mujungu kikaba health hat health kija kimanyisa ikijwire whole kandi cyuba kimanyisa ngo ni kibasa kukira health a constant process of healing nabwo yacho ekintu ekiri healthy nchibasa kukweza amani kukubaho origin kandi nchikurira ngo cyankoraje yego toru kubasa kuba oteine mani ukagira ngo urire byo kurya biri kweza mani togei toru kubasa kuboryaho uyinemye akamito ninga wakuzire kunkano urebe kankutakarire ninga uyinemye akamito kunkano urebe kankotarerebereye uyinemye akamikuru kunkocarebeka muto aho mponi ariho icyo shemire kubona ugenderera waza kurya ntabwo icyo inyombe kamubiri nico kurya kitashemire kubura ameza buri kurya ito wachita protein body building konkati ya body building yejo mpaho
warya ibihimba tikiri kumwesa ngo happy ya wayombeka kandi mbirya no mubwinji abo kwa ninyenda ngo ndakekwa yombeka hati ibihimba amahuri empocha enkoko ebyenyanja ubushaza inyama za buri kika byona bine nyombeka mubiri burire amatena go gine nyombeka mubiri kunka buri kintu cyona uko uri kukitandika neco uri kucyendamo nico kiri kwereza eco icyo rakoze se kureba ngo izo nyombeka mubiri zabaho burire inyombeka mubiri ezo zine kiri kubasa kuzikozesa nuzifutana noteka noyosya konka buwarya wazirya naki ikirazihindura kiri kubasa kombi komubiri bw'umuntu kandi cyo cabacombekire ibihimba combekire koko combekire cyenyanja twenda mukira mwo munda konka hinde tuyamba ukutihamo okay hati yaho okurya imboga iziri hanga hari nico kirayambire twagambe mboga binji nibukira kureba ibihimba n'inyama kungezo tiziba mboga imboga neze z'amababi neze z'imizi neze z'ibijuma izi z'amababi bakazikubye ziri kwiragura kunga zinerangiye yacishubwe hati yezo zija zikuyamba okubasa kubinozya no kubikamuramo ikibine no kubihindura kuruga omumbera yabyo nke biri kubisaho ibihimba ninga inkoko okuzo mu butafari uri kubasa kuhindura umubiri bw'umuntu koko uri kureba inyugutano zigitokora ikigambo nikwe n'ubutafari uburi kombe kombiri kwegita bukakora umuntu konka bwabwegisire umumbuzi bukozire mbuzi hati yewe wabuhinga kiri kubasa kwegita kikakora umuntu icyo tikiri kwija kubaho okuyaho ibyo byo kurya wabirya nikiri kubasa kubinoza azi kiri kubinozya kiri mu mbuga izi benji batari kukira kukozesa natwantu guratize hari state bitabo mutabona moto azi icyo nikikuru munonga kumanya akatura kakaretwa ubutura intunga ibyo n'ibijuma n'ibijuma kandi nazo ni inkuru munonga ukira munonga ko uri kuba utekere nk'inyama haza ukazinaga mutazishazire harimo impezi ziri kurugamo ziri kubasa kuro byejo nyama ikikaguhira umubiri kukwihamo ubutafari uburayigite handi hace kombi kombiri bw'umuntu nabante mitekerere n'ubajimanye akwamba kirakuzanagamo ni kikureco burire hati uje ushanga ngo ibyo byayumbe kombiri konki wo mu kurya ibyo biriho ubine tuba twine ibyo kurya ibine mu inyombeka mbiri nyingi nka soyabini byo kurya ibine inyombeka mbiri soyabini tine kiri kujika nempocha nabwo ejo ko kubine nino basa kuzikora mu mate ko kuba uine soani ya soyabini undije ne soani y'inyama iyo warya soyabini uza kombe kombirije kukizogo warya inyama abo kuba uri kuza kubanurunda ka proteine ryo mu nyama nubasa kwisya ubucweka nka kabiri na bubiri kusya rya biri na mukaga kurugire cyerire arigana kunke mpocha n'ubucweka shatu na mukaga no bucweka mukaga igiri kumwese umuntu yana koresa impocha naba nihamu ebirisa bikuru munonga okukirogo waryenyama kunga ico tikikuru munonga nko kumenya ngo wano tebekanise byo kudushemire kuba uyinimo enyombeka mubiri asa doctor nyenda turake kubiconca conca abo kuba ka time twinde daci kaziringanire kandi kabe nyenda at least bajeje batunga hatwa twareba body building foods ebyo bimwe aha byo kurya ibiri kwetengwa no yendo tarukwenda yego hazan twenda ngo tubaze twarejo pat twajeza then tugareke turebe na nebyo
ibitari kwetengwa cyangwa waze bitukira kwetse ba tubone okutwabye sasa bari tugumize mutwargaha body building foods ibiri kwetengwa n'ibiri gukora mani energy giving ibyo biryo mu bishaju kandi yawe no mu byesano hamwe n'ibiri kuba binuzire nk'ibijuma ibyo nibiruga mu ice kiri kuza kuyamba umubiri kugira amani kandi amani nibwo turi kuba twenda na wano yumve kano yitenga amani na wano utamuzishaga amano yitenga amani nabwo ico ibyo nibyija kuba biri muri byo kurya bimwe ibiri kubasa kuhereza ukombe kombira bwo kuba n'iki cyo kuba n'ugece yombekire kandi kikozise ibirisa kubasa kweyombeka nabwo ico ibye bishaju hamwe n'ibya sukari byone nimba biri mbera ni yemwe iri kubasa kuhereza iki kirayombe ko mubiri ukagira amani energy giving foods ntuze data na vitamins zinezihezo and fats na carbohydrates fats na carbohydrates okay hate izo nzo main foods protein fats carbohydrate okay ibyo ni bikuru konkati hije habamo ibyo ibiri kutakwe kubikozesa hate ibyo biryo mu mboga ibiryo mu bijuma harimo vitamins harimo fiber harimo enzymes harimo imyunyu ibi byona bija biyamba biriya kubasa kwinduka ibyo mugasho turire konkati wijo shanga ngo yitwa mu kurya twarireryo kandi ushanga ngo ibyo kurya bitugukira kurya munonga binjiti bitwinire mugasho ibyo tuje kubishikaho ibyo bitakwetenga kongati ya iwo uri kutebekanise byo kurya ekigenderwa cyakiri okombe ko mubiri nuza kurunde byo kurya byo erijwire ibyo kurya byo uri kumanya ngo bikabasa kwera byayombeka kandi no mu kubironda ugenderera kureba yaba byezire hati nenga n'indengo mwaka ibiri kuba byezire hati bikina mani ko kubasa kuba byebisizeho umusizo neje y'ibyerire kandi jo season niyo turi kuba turimo nabwo cyo kuri kubirya bikuyamba kwereza mani gabibisizeho okay so twargaha kombe kombiri twareba ebuktamani hate binde bituri kwetenga ibyakwasa kuga hariye amazing agahizo bagatekwa gijana mpaka mwena amazing wata amazing kimwe byo kurya ibitwine kunka ibibantu binji batari kutamu amani agatekere ninga nyoza tapu mpute ikikuru na mizi ikikuru na mizi gamayonjo abo kubona wasa kuburyo mu rugendo tiwayemba mizi wayikaha muri ndi iri ngenda kunogora nuzabwareka apana nuzabwanya kunga waganywa ukahirwa ukashanga ariho nko mutete hiye ugakurase ugufutanye bije guye biri kubasa ko byabiri mu byo gomezi bitari kwetengwa okay nabwo cyo benje byo kurya ebiri kubasa gukora babine konka ko uri kubutari kunywa mezi byo kurya tibiri kugasira kandi ko uza kwetegeza je amezi niko gari kuciza y'ubwinje mu mubiri abo kuba ibicweka hehinshaje na bitana ligana byo mu mubiri na mezi kandi ko mushagama n'ibicuka 85 wazo mu bwonko n'ibicuka 85 ego nabwo cyo ureba ngo ameza go kugari kubaga atariho nebyo kurya birungi byo inini bibasa kugasira kace ntabwo kuba aho gukorera tihariho ni nko kuba kubano utiza kuteka ibyo bitoce wafundikira waheza kandi bakumanya ko muteci murunji kunga watamaye gati watamumizi ninga watamutwisituce ninga watamumenji gaba minje munonga nabo kikarenga ntabwo yaco umuntu kumanya amayizi gashenere kuba yine kandi n'ekintu kikuru munonga no kumanya ko mbiri guri kosa amayizi no kumanya ko mbiri guri kunaga amayizi buri kwisya uri garuza heru mu kututuka mu kushesha mu kuzo mu choroni mu kubobeza kanwa ameisho enyindo n'amato byona nibyo bikoresha amayizi waza kugapima
nikigira sema kurisha imwoko uri kunywa mize gira sema bishaha no namwe hagombora kandi uri kunywa mpora atari kugira waga gutumira nushobora ukashesha ngaraka kushora ntabwo ejo agomeizi n'ikintu kikuru ikiri kutekwa kubaho ikindi kiri kutekwa kubaho kiri umubijuma no mu mboga ubikoze reshande nabyo ningo bijwangajwangire yoburana bita kacumbari hazijo kacumbari kibanicyetengo ngo utabusharashara buce munonga ubisharashara ibihango kikomuce bwo kubasa kubikanja kanja kakuba kace kagumana kashareriro cyo kushashi benji ne bagumira kwe none yetantara ngo utabumira kwabo kwa notine cyuwamanyisa hari ibyo kurya ebiri kutekwa kubaho umbwire ubiri kuba byezire katugire nka avocado yes avocado nibasa kwera ehundure mu mutatakarire avocado hati nuba washobya hati icyo kije kikwereka ngo umuntu yareba season akarebe birimo ashemera kuba namangu ibye birimo ibyezere mu season age nibyo bishemera kuba nibiribwa yabo kwa mbye bitero fresh mbye kwasa kutwereza cyenyine ekitero kwetengo mubiri yes hazi icyo shanga ngo ibyo kurya ibiri kuza kuyamba byo kurya byorire kubasa kwinduka ico mu gasho nebyo nabyo ibyo abantu bingi batari kucira kukozesa kuri kuba otekire uyija ukwata ijododo digireka higuriye bitoce kanuko bakutugira ngo eje yo ku efaje neco kikarwo mu kushanga ngo bakane bashomesa ngo wasteaminga yes no watekaje kunke jo steaming te kutahiguriye bitoce hariyo steam kunka ijo steam yeguriye bitoce ne itejododo hasigara mu busha ekaretera kanogo kabona washanga kahwireye kunka steaming eriho ibirebe hariho nesafuriya za steam kunka katugire ngo iwe waronde safuriya wajarira wazitaho zaterwa waziha no wa steaming katugire ngo wastafryinga nabwo no baba biyamba ukubasa kusya bitanogire agukoshimira kubona ibikucagurika ibyo byo kurya ibiri mu ryezo mboga imbisi kandi nezi kucagurika nimwe harimo emiyonyo iri kutekwa kubiriho ngo mu byo kurya bishemira kubiriho umukurye ibyo miyonyo ishemira kubiriho nana sikazida chikanki na tingo bataho tucineyo ibyo kurya kutekwa kubaho then tukabora tukareba hari biriye twese baho nokabitara that much necessary hati ibyo byo kurya wabigita hamwe wabirya kandi wahurira wiguta ibyo kurya biri kugasira kuri kubirya tori kubundu gusa nwe iguta utabundugwise ibyo byo kurya biba byakuyamba kunka aho uri kurebera ngo kwigutoka hura washandara rero warusinze biro byagasha ibyo tibyagasha hazo umuntu imwe byo kurya ibi turi kwebambatikaho kunka bitari kwetengo aha atebye tubishumiye ukagira tukabi no nurya chips ziri kwetengo kandi ziri mpora yankanjo kajanta hanti menzerira nterizana ho umugaju gwazo mu kanwa nibwo turi kubona tukurative kunga umubiri nibwo nguzote ugurya arya aricika ya leta bitari kwetenga ya leta katwa kibiri kwetenga no butari ntibirya munonga kashibya abakina byo kanindano tutabigamba ngo kashanga no hago munda turi kwaga mu mubiri ibindi byo kurya biri common kunka amazima gari ngo tibiri kwetenga nakahunga kashushuire turya kirini niko kayijwire niko kakwasira kati kunka wano namukagira umugasho runde suna esano yaso yujirangiranemo at least
hati yaho noba watamu ikirisa abo kuba akukuri kukashushura ibyo kurya byako uba wabinaga inkoko bariyo yabirya tiyo bari kweta cacu inkoko irya yegira amagara cacu nayo yabatse Mr. Philip ni ya uri muntu wena era njabatse benshi bareba bagomokere kandi reka nkubuze ako kahunga imungu ne karya akakari kwera Karishate karya nyine kashirye muci tibirimo yose yatukiza amageze mu kwejera ha mungu icye mungu ari kurya nico kirimwe byo kurya yes wakashushura buri byo kurya byo mungu yaneza kurya wabiha niwe nibyo kubano yatenga icyo cyabe cya kabiri chips na nakahunga kashubwire kandi abwo ibyo twirukangira ekindi nikiha Dr. Turiyo tugendera ruhendera ariho kiri kwetengwa konka kiri kukozesebwa kuri haza ahamuhera ubwo kukikozesa tushanga twakikoresha umuringo gutarigwe nabwo ico titwakigasirwamo kandi cyakubenshi twera tukikozesa ubwire bwinshi amate hatago waganye hawo Dr. Judge Mayisa ngumunyendezo iweti nagakwiyaho kandi nagakwiyaho nimba nashobya kureka nshemere kuba ninkabaro ko uri kubasa kugahindura amago umuntu ahubwo kuba nagente inteye yaganywa atine shunga kwewe yaganywa gatekire kwera abe yaganywe niyoza gataganya konka byo natwareba mu biri turi kurya ndagabwa bigiye byabyo konka ntubihengwe cye cyabukozere nito tugire twashimira mu cyo twire ntabwo yacu amate nitugetinga konka ntuganywa kubi ntabwo yacu wanwenda tugacwa mizi ndabagambira ngo amate tumwine gacwa mizi reka ngo mbere wagacwa mizi no butagahindura no wayongera mizi kusha bigaguma gajya go mategente kongati wano ndagahindura go muntu ronde tangahuzi rondo mudarasini rondo mutete rondo mujaja umwenye mushisha ubiteke ebirebe ku cloves tuzine nangwa sikakanyabuzima nazo zinagena ukwata amajani igara ninga kayonza ugati mu meizago uteke gaiza kubirida chikaza wonke 5 hakariro kace litago matogatema ngarisiramu nimbandika wansuga ntaka abandi batafuna nyoka burakufana umutete yes umjaja aho nankwine cloves yatangahuzi amajani ubiteke ahamurira umuce idakika 5 biri kubira uri tamate ugatema mbe byo nabanza uba ryo wabanza ndemo tuzishe turinganire no katugire ngo noenda kuteka lita ya chai yes kwata half liter giteke utimo half liter y'amata kunda amareda chika nkisha twinaho gashanka ga yose yamwe nubone kureta amateganje mbone gashuka negateko kubanza gabira bwabira kumerera chika nk'itanu iriya migaju ergo aho jibikire izo muri yago mezi amajano tagebwa birije utemwa amate hatago mate na bya birungo nibijija kwatagura cyane kiza kombe kente hayindukemo icyo kiza kombe ko muntu hataga kente cyo busega gace gabire idacika nk'ibiri ujije none hati geijaga wotaga koziro kigabe ikintu kituri kosa konka tutari kucete ngo mu muringo nko kukirimo nabwo ejo twine kumanya ngo ruhanga kabitwa ngo tubitegeke turi kubase kubitegeka utabihindwire kukuyamba mbone nitaba kutege byanze barakama tukakakira karukose tukakahuta tuba tine cyangwa twagasha icyango munonga konkobwe nakira uwagateka kandi uri buganywa gari mabisi kwiyangu ago kunywa mabisi nabwo tigacyari abo kuba inteni bazitere bikato inteni bazozya nago mateni gaba garofakire yes garwa kato ntabwo ico kuri kucikorotyo kija kiyamba kureba ngo cyakinde cubire nokoze sa kitari kugasira cyatandika kugasira time yacu bugufu hariyo kandi nkakamwe akabantu bakusira kukoresa tukakonje tukahendera boko babyanurura chips akahunga kashubire ko mwe tukaronda ko koreba kinja tetiguriye by'abanyacyaro bigarare amate muri wagatamwa mizi nimba kwise mbanye nashange twasire to mukagrasi kanje nyongo tomere bwe ntwarangwa aho tutwire tugwire bahereze bigambo byahamhero
tubasa kwendera buzima aha byo kujya bikwetengwa na nebyo bitarkwetengwa umuntu wene ukwenda kombe kombiri ashimirwa namangu eco kurye cece yombekire nicyo kirimo biri kwasa kombe kombiri kunkiwe uino bujunanze bwo kubasa kucihindura kurwo mu mbera yacu keco kurya ukinduka ikiriso mu magaragawe kandi kucikoreco nutego kureba ngo ebyezere hati wabigita nebibisi wabikaje kanje kiri kumara byabona kurwamo iki kiri kombe kombirwa konkambweno nubwo namangu naho twirana tugezaho abo kuba ibimbyambye tenga okutwegesa then tukatandukanye kweteka teke turupogaho mwe niba kunywa amatega kamere gakwasire togenda kushika mutwizi rero cyanga batamu korovuzo tubyanukira kubi kitamu karozo tapano tunabihorraje mwenu tumanye akutine kubantu kwata okubasa korese byo kuriya byito muringo gushikire kandi no kumanye ebyo ebyakubasa kuba mbyongera akabi ahamagara geto tukabyetantara kandi tukabasa kuronda jebyo ebine kuba biruhubaho ahubwo amagara geto kubaho okukora okugira amani na nebindi Dr. Philip Obesije niwe yanatwara omundyejo kandi narwo mbashemeza amagara information center mu Rembo Rwambarira aho mu Rwebikona kandi ababatsiyo program eji n'abakazire kazire health products abo n'abasayansi abarunje munonga babishomere bakabikantuma abarukora ebyo kunywa ebirukwa byino mugasho ahamagara gate okubasaga kora gahurire nabantu butunji charity omhereza bene njangu twakomaha tujya kubantu garuka kureba no rwo kwanza rukwija ruhanga witu aturinde